ko bayana janoni e wata sifagol o fo e khutuba. Donc joni non on faami objectif on ko honduno woni battane ɗum ɗo on al athar. Wa min athari dhalik adamu ijabati du'a. Al insan idha kana yakulu al haram wa yalbasu al haram fa inna du'aahu la yustajabu abadan. Wa minha adamu qabuli al hajj. هذا الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك الله يقول لا لبيك لك ولا سعديك فمالك حرام وزادك حرام وغزيت بالحرام لا نريدك هنا. ومنها عدم قبول الصدقة. ومنها عدم السعادة في البيت. ومنها عدم قبول العمل الصالح. ومنها غضب الجبار فهو الأكبر أعاذنا الله من ذلك. كون impact battane ko jawdi bondi mari kon no wodi karmo ko be no wiido di ciapande nay kono subuden juste di 6 parce que wakto no bitti go on ko honnum principal ko wolde won tokkindira e dalila do amako jabata ko fes jokkudo jawdi harmo nula sallallahu alaihi wasallam maki hadis selludo wondema toriido Allah mo jokki jawdi harmundi ko honno jaborta ko nyaami kon no harmi ko borni kon no harmi himo sojjiri ko harmi Allah faalaka dum woni go e pen didi on hondum adamu qabuli hajjihi Allah jabata hajju makko fes so yawi labbaik allahumma labbaik don andi hajju fof honno dewe den fof ko hajju tum mari ko natirte andu yew wowla awi ay labbaik allahumma hajjan Allah minoti ke mi do ari hajju jomirawi la labbaik laka minotaki ma fes mi faalaka ma makka few jawdi ma ndin no harmi ko bornida kon no harmi ko wattida ko mi faljitaka ma dum won jabon hoti kadi sadaka makko jabotako simo faala wada e sadaka ko fotta e fellohudi Allah wi faalaka fami ko dudi wo ko dudi Allah faalaka walau ajabaka kathratul khabis fallahu la yaqbalu ko dudi wo ko dudi sino sobi Allah yo faalaka summa hondum adamu sa'adati fil bait subhanallah o do o hebay jawdi ko no hebata janka nder suudu makko non ma wattane yila don andi déjà Europe do ko kara han jawwoni heborde nanan fere sa watti no jawdi harmunde an kan hara hebi ko hoyda nyande o do ngol ala la tanamu abadan ma al usra ma al atfal ma al kullu mashakil لأن المال الذي تأكلونه فهو حرام فأنتم ستعيشون في الشقاء هكذا nyande wara gordo gar hamijo e Allah e hille ko pay ko landi wo hino iPad hino won so kala ko be landi mo sodde mais ça va pas ko gerewi tun wattane ila Allah kadi jabanta on tigi golle makko mojjane sakkitorun kun e hulbiniidi dini don ko ghadabul jabbar wa dukhulun nar Allah seytinana on tigi si Allah seytinani goddo ko no sakkitorta ko natugol yite dum do ko jumla ko gokkunni e battaneji e nder kongudi ciapanne karamo ko be mi subi dido 6 fi ye watta yila ka jawle anden jawndin dabbirgol no boniri no hulbini ta en faamu kadi wonde ko yeygol ko boni tun hulbini e wongol mayri kadi ndi tanaka zakka dum no woni meyer sida faala harako defte yeta sa faala harako makka uddituda bitiki ko ndi leydi Allah buri yidde fo sa itata zakka jawdi mani an e yeydo ko bondon fota même chose jon non darnira yewterne honɗum si Allah jonnima jawdi Allah moƴƴikema parce que ara udditanima laybuna yara aljanna wallahi ko sabu ɗum wanno sahabaɓe ɓe moɓi ɓe ari ka rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya rasulallah dhahaba ahlu dusur bil ujur ɓe inni nelaɗo yimɓe jon jawle ɓe bena ɓi baraji on fou nelaɗo maki fiyonno ɓe inni par ce que hiɓe horude no men horirta no hiɓe ittude zakka kamɓe menen men ala hiɓe wadde sadaka menen men ala mais yetamale as sadaqatu tutfi'u ghadaba rabb sadaka hino ñifa tikkira Allah nde menen no men mara ko men itta ko honno kono nelaɗo hiɓe moƴƴi ɓe ɓuttini ɓerɗe ɓeyaɗen ɓe tindini ɓe goɗɗo ɓe maki ala adullukum ala afdali min zalik on accatami tindina on ko ɓuri konko boni wadde wi'e la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah heɓon baraji konko ɓe woni heɓde hakaza donc haray haqqe ɓurɗo mawde on si Allah jonnima jawdi
haqqeji kanno ɗon dongal wano ñammingol hoorema taho ñawda hoorema ñammina ɓey gurden okkora miskimɓe ɓen no ɗuuɗi ha kono principal on ɓurɗo hulɓinade on koɗi ɗiɗi honɗum zakka on azaka ittugol zakka donc ɗum ɗon noon wonande ittiraɓe ɓen ka lebbi ɓale koye lewru ndun feƴƴude woni ko hikkinde e mayre on ni ko hen ittu zakka si jawdi ma ndin a calculi fewdo ɗo tawiɗa mari 3000 euros hitande timmi e mayri koye a divise ndi 50 yaltu kun ɗo wo itta jonna miskimɓe ɓe ɗum kam nawigol a ittiɗoɗa jonnude bayɓe ma mawɗo ma bappa ma la a jonnu miskimɓe ko donc ɗum ɗon no mari darsu mum feere premier haqqe ɓurɗo mawde on wiɗen ko ittugol zakka ɗimmum ɗum ko honɗum moƴƴagol e yimɓe ɓen ndaaro e deftere fiqhu sunna li cheikh sabi ɗe balɗe ɗo ko ngal ɗambugal men woni janngude ɓe wi wo si woni entourage ma on no weela kawtal ngal hiɗa mari a salike ɓe o korde koyo lamɗon ar haɓɓeɗa jawdi ndin jatteɓe jonne par ce que ara ko a bande naya won ɗo ñama ko ɗum andela salah sallam ɓe tindini ɓe maaki wata koykum bewum defe ka ma uura hara naɓanali kawtal ngal hayso ko ndiyanɗa ɗum no wattanen yila hulen allah ruttoɗen anden ko hulɗo allah o malete فيا مفاز المتقي وربح عبد قد وقي سوء الحساب الموبق ويا خسارة من بغى ومن تعدى وطغى وصب نيران الوغى في مطمع أو مطمع فيا من عليه المتكل قد زاد ما بي من وجل لما اجترحت من زلل في أمري المضيء فاغفر لعبد مجترم وارحم بكاه المنسجم فأنت أولى من رحم وخير مدعو دعي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مالا حلالا اللهم ارزقنا مالا حلالا طيبا مباركا فيه بلا كد ولا تعب ولا مشقة إنك قادر على ذلك والوالي عليه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ولا تفرقنا هنا الا بذنب مغفور وعمل وسائل متقبل مبرور وتجارة لن تبور انك على كل شيء قدير وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين aray imme juul gongol musidɓe men no tori en du'a aray waya sayɓe kañumma e wonɓe ga fo ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala e jaabinanɓe ko ɓe tori kon jazakumullahu khairan assalamu aleykum